May mga dalaga na kung teenager pa sila, magpa-aryat-aryat sa gugma. Kung si undo manguyab, mudayon lang og isnab, labi na ang naong intaon ngilad. Unya kay pilian lagi, ang uban inig edad, nag-28 29. Mabalak kag di mahalin, basig mabiyaan sa train. Iniglagpas sa 30 kung ang ilang idadwa na mahisakop sa kalendaryo ta. Dinhi malisod na pagpili sa gusto nila, busa bisag kinsa hala bira. Ay unyag ang edad ta, musobra na 50, unya single lang taon ta. Kinsa bagyod unyay mahimuot, kon birahon ka na'y punot. La 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 la. Kanang inyong naong inday, make up ikanunay, aron mo hamis-hamis og yutay. Kay kundi ra baka maminyo, sa gugma ka magmahay. Ay kundi ra baka maminyo, kulang ka sa kalipay. Ay kundi ka ra ba maminyo, sa gugma ka magmahay.